Ashama argamuun akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenya walabummaan neetwoorkii irraa oduu yeroo kanaaf qabnu qabannee dhiyaanneetu jirra. Dursa mata dureewwan oduu. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Aannoo keessatti dardarran ja'a mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuun himame. Giddugala Oromiyaa aanaa Adaa Bargaatti waraanni mootummaa qabeenya uummataa gubuun gabaafame. Biyyoonnii fi dhaabbileen adda addaa namoota isaanii Itoophiyaa keessaa baasaa jiru kanneen jedhan oduu yeroo kanaaf qabannee dhiyaannedha. Amma oduu bal'inaan. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Aannoo keessatti dardarran ja'a mana hidhaarraa baafamanii ajjeefamuun himame. Wallagga Bahaa aanaa Gobbuu Sayyoo magaalaa Aannoo jedhamtu keessatti waraanni mootummaa dardarran Oromoo ja'a mana hidhaatii baasee ajjeesuun reenfi isaanii akka gade odeeffannoon achii arganne mirkaneesseera. Ajjeechaan kunis gaafa sadaasa bultii 9/2021 raawwachuusaa jiraattonni aanichaa himaniiru. Dargaggoonni ajjeefaman kunneen hanga gaafa guyyaa ajjeefamanitti to'annaa qaama mootummaa jala akka turanis jiraattonnii fi maatiin addeessaniiru. Amma oduun kun qindaa'etti suuraa fi maqaa dargaggoota ajjeefaman kanneenii argachuu waan hin dandeenyeef akkuma arganneen qilleensarra kan oolchinu ta'a. Oduu ajjeechaa wal fakkaataadhaan dargaggoo Aaddisuu Lammeessaa kan jedhamu godina Shawaa Lixaa dhalataa aanaa Baakkoo Tibbee ganda Dambii Bokkuu kan ta'e gaafa sadaasa bultii 9/2021 iddoo addaa mudhii jedhamutti milishoonni Amaaraa meeshaan rukutanii ajjeesu maddeen keenya gabaasaniiru. Ajjeechaan namoota nagaa irratti aanicha keessatti taasifamaa jiru yeroo kamuu caalaa yaaddessaa ta'uu jiraattonni maddeen keenyaaf himaniiru. Akkasumas gaafa sadaasa bultii 8/2021 godina Wallagga Lixaa aanaa Najjoo iddoo Laga Diillaa jedhamutti waraanni mootummaa reenfa dargaggoota sadii gatuun jiraattonni aanaa Najjoo himaniiru. Uummanni reenfa dardarran kanaa achii kaasee awwaaluuf yaalii taasisus humnoota mootummaatiin akka dhorkamanis jiraattonni eeraniiru. Kutaalee Oromiyaa iddoo garaagaraatti maqaa waraana bilisummaa Oromoo WBO deeggartu jedhuun namoota nagaa halkan manaa baasanii akkasumas mana hidhaa keessatti ajjeesanii goodaatti gataa akka jiran gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Giddugala Oromiyaa aanaa Adaa Bargaatti waraanni mootummaa qabeenya uummataa gubuun gabaafame. Uummata Oromoo ajjeesuu, saamuu, qeesaa abiddaan daaressee hiyyoomsuun jilbeeffachiisuu imaammata jedhu kan hordofu sirni faashistii Abiyyi Ahmediin durfamu waraana daangaa Sudaan irraa gara Walloo fi giddugala Oromiyaatti guuruudhaan uummata nagaa dararaa jiraachuun beekame. Gaafa sadaasa 8/2021 aanaa Adaa Bargaa gandoota sadii keessatti waraanni mootummaa Bilxiqinnaa manneen uummataa gubuun qabeenya uummataa lukkuun illee otoo hin hafiin saamaa ooluun jiraattonni himaniiru. Keessumaayyuu gandoota Dhaqquu Qarsaa fi Tulluu Lammii keessatti manneen jireenyaa kan gubatan yoo ta'u qabeenyi uummataa guutummaatti ibiddaan daareffamanii beelladoonni immoo saamamaniiru. Jiraattota mannii fi qabeenyi isaanii jalaa gubatee fi saamaman keessaa muraasni maqaan nu ga'e kanneen armaan gadiiti. Warqituu Badhaasaa, Raggaasaa Birrishoo, Eebbisaa Isheetuu Gonfaa, Bokii Isheetuu, Birqoo Tolasaa, Ajjamaa Tolasaa, Tolasaa Ajjamaa, Makonnon Dhaqqabaa, Abarraa Badhaadhaa, Faranjii Badhaadhaa, Gaaddisaa Undee, Badhaadhaa Gurraachaa, Saxxuu Diroo, Ashabbuu Badhaadhaa, Girmaa Addunnaa, Addunnaa Badhaasaa, Abarraa Badhaadhaa, Gaaddisaa Undee, Bakkalchaa nama jedhamu akkasumas Tagluu Daadhii, Shaashoo Bayyanaa fi Booressaa namoota jedhaman jalaa walumaa galatti manneen 37 ol humnoonni mootummaa gubuun lukkuu, hoolota, re'ootaa fi loon dabalatee walumatti beelladoota 460 ol saamuun isaanii gabaafameera. Kanneen armaan olitti maqaan isaanii tuqamee warreen manni jalaa gubatee fi saamaman keessaa muraasa yommuu ta'an sirni faashistii kufuuf guyyoota lakkaawwachaa jiru kun gochaa gara jabeenyaa fi suukkanneessaa amanuuf nama rakkisu uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu ija hawaasa idil addunyaatiin ga'uuf hunduu ga'ee isaa baachuu akka qabu jiraattonni kunneen dhaammataniiru. Biyyoonnii fi dhaabbileen adda addaa namoota isaanii Itoophiyaa keessaa baasaa jiru. Imbaasiiwwan biyyoota garaagaraa teessoo isaanii magaalaa Finfinnee godhatan yaaddoo nageenya lola Itoophiyaan walqabateen lammiilee isaanii gara biyya isaaniitti akka dacha'an torbee darbee kaasee waamicha gochuu eegalaniiru. Ameerikaa, Yuunaayitid Kingdom, Saawud Arabiyaa, Kanaadaa akkasumas biyyooti michuu Itoophiyaa jedhaman kanneen akka Raashiyaa fi Kooriyaa Kibbaa biyyoota yaaddoo nageenyaa Itoophiyaa keessa jiruun lammiilee isaaniif akeekkachiisa kennanidha. Biyyootii fi dhaabbileen tokko tokko immoo lammiileen isaanii Itoophiyaadhaa baasuu kan eegalan yommuu ta'u, biyya Afrikaa Zaambiyaan lammiilee ishee Itoophiyaadhaa baasuu ishee gaafa sadaasa bultii 9/2021 gama pirezidaantii biyyattiitiin beeksifteetti. Pirezidaantiin biyyattii Haakindee Haachilmaa ajaja kootiin lammiilee keenya Itoophiyaa turan nagaan baafanneerra. Eessayyuu ta'u lubbuun lammiilee Zaambiyaa dhimma ijoodha jedhaniiru. Guyyaa roobii gaafa sadaasa 10/2021 immoo dhaabbati tajaajila teleekoomii Itoophiyaatti kennuuf jiru Safaariikoom hojjettoota isaa fi kontiraaktaroota Itoophiyaa keessaa baasuun BBC'tti himeera.
Biyyooti biroo kan lammiileen isaanii Itoophiyaa jiraatan sochii iddoodhaa iddootti taasisurraa akka of qusatan akeekkachiisanis baay'ataa dhufaniiru. Biyyooti kunneen gara caalu erga magaalonni naannoo Amaaraa lama Dassee fi Kombolchaan to'annaa humnoota TPLF jala ooluun isaanii gabaafame Finfinneen humnoota wabootiin marfamuun dhagahamee fi paarlamaan Itoophiyaa labsii yeroo muddamaa labsee booda ture lammiilee isaaniif waamicha gochuu kan eegalan. Biyyoota kanneen keessaa kan dursa waamicha taasise Ameerikaa ta'uu gabaasuun keenya ni yaadatama. Lolli naannolee Tigraay, Amaaraa fi Affaar keessa jiru atattamaan babal'achuu fi Oromiyaa keessatti illee hammaachuu akka danda'u kan akeekkachiise immoo mootummaa Yuunaayitid Kingdamidha. Kanaanis lammiileen biyyattii gara Itoophiyaa akka namallee fi kanneen biyyattii keessa jiranis buufata xiyyaaraa idil-addunyaa booleetti fayyadamuun Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an gaafateera. Ameerikaan gama isheetiin hojjettoonni imbaasii ishee Finfinnee jiru maatii isaanii waliin Itoophiyaa gadhiisanii akka ba'an ajajjeetti. Gama biraatiin Raashiyaan gama imbaasii ishee magaalaa Finfinneetti argamuun hammaachaa dhufuu haala hawaasummaa fi siyaasaa biyyattii keessa jiruun dhimma atattamaaf yoo ta'een ala lammiileen Raashiyaa gara Itoophiyaatti imaluurraa akka of qusatan gorsina jetteetti. Egaan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu yeroo kanaaf qabnu isan gammaa ture. Qophiilee walabummaa neetwoorkii hafan waliin turtii gaarii jenna. አዲ ጉደም ተፈረክርኮ ገብቷል። ተንበይ ምሽግ መሽጎ ነው ያለው። እናንተ ካምፕ ነው የምትገቡት ነበር የተባለው። እንደዛው ነው ያቆይታችን ሁርሶ ላይ የነበረው አለቀ። በ28 በ29 የምረቃ ፕሮግራም ነበር። የላጨን ጸጉር እንኳን ሳይበቅል ነው ዶክተር አብይ መጥቶ የቁርጥ ቀን ልጆች ብሎ ለመስዋዕት ያዘጋጀን ማለት ነው። የላጨን ጸጉር እንኳን አልበቀለም። በወቅቱ ስልጣን አልወሰድንም። የ14 ዓመት የ16 ዓመት ህፃናት ነበሩ። ወጣን ከውርሶም ስንወጣ ማረፊያችን የት እንደሆነም ሳናቀው ነበር የተነሳ ነው። ማረፊያችን የት እንደሆነ ሳናቀው በአፋር ሲያመጣን አፋር ነው ስንል ደሴን ኮምቦልቻን ሲያሳልፈን እዚህ ነው ስንል ስልክ እንኳን መደወል አልቻል ለቤተሰብ መናገር አልቻል አመጣን እዚህ በደቡብ ወሎ ኮቲሽ ምትባል መንደር ላይ እዛ አሳረፈን። እዛ ባሳረፈን ሰዓት አዲስ ክፍለ ጦር ነው የተዋቀረው 82 የሚባል እዛው ነው የተዋቀረው። ሙሉ የመጣው አሰልጣኝ እዛ በ81 እና በ82 ተከፍሎ እኛ በደቡብ ወሎ እነዛ በሰሜን ናቸው መሰለኝ በዛ ሄደዋል። አዲስ ክፍለ ጦር እዛ ተዋቀረ። የዛኑ ቀን ከደሴ አንዳንድ ትሪቶች መጡ እዛ እንትናሉ ወዲያው መሳሪያ አስታጠቀን። በዛኑ ቀን አምጥቶ ኮቲች ምትባል ስፍራ ላይ አቆየን። እዛ ላይ ውጊያ ተደርጎ ነበር። እኛ ከመምጣታችን በፊት የተሰዉ ነበሩ። ከኛ 2 ወር ቀድመው የወጡ አባላት ነበሩ። እነሱም አልቀዋል። እዛ ላይ ብዙ ታንክ የተቃጠለበት መንደር ነው። እሱን ውጊያ ላይ ነው ግን የተነገረን እንደዛ ነው። ከዚህ ነው ጁንታው ተፍረክርኩ አዲ ጉደም የገባው ተንበይ መሽጎ ያለው ተብለን መስከረም 1 እስከ መስከረም 19 ድረስ እዛ ቆየን። ከመስከረም 19 አነሱን። መስከረም 19 አንስተው እዚህ ግራን ከተማ ምትባል ትታየናለች ተራራው ላይ ሆነን እዛ በመንር ሰዓት ነባር ወታደር 12ኛ ክፍለ ጦር ቱል 61 ወደ ኋላ ወጣች። ያማራው ልዩ ኃይል ወደ ኋላ ወጣ። እኛን ወደፊት አስገቡን። በ19 እዛ እንዳረፍን ከ19 እስከ ጥቅምት 30 ድረስ ውጊያ ሳናይ እዛ አረፍን። ልክ ጥቅምት 1 ላይ ጠዋት ላይ በነበርንበት ቦታ ውጊያ ተከፈተ። ውጊያ እንደተከፈተ ከዛ እየሸሸን ወደፊት ነበር የመጣ ነው። ወደፊት የመጣንበትን ስፍራ ብዙም ባላቀው ወደ ደቡብ ወሎ ጣልቀን እንደገባን ነው የማቀው። እና እዚህ ተራራ ድልድዩን አልፈን ረጅም ውጊያ ነበረ። እዛ ላይ ብዙ ሰው አልቋል። ምንም የተረፈ የለም። ቀባሪ የሌላቸው ብዙ ህፃናት ወድቀዋል። እናቴ ላክሹ ልጅሽን እንዳትጠብቂ ማንም የቀረ የለም። ሁሉም አልቋል። ቀባሪ የለው ሬሶ አብጦ ሁሉም አልቋል። የላካችሁት ሙሳ በዚህ ደግሞ ፍለፊታችን ተረሽኗል። አባ ገነን መንግስቱ ነው 2 ልጆችን ፍለፊታችን ኮነረር አበባው ወይም አየነው የሚባለው ሻምበል ጌትነት በቀለ ሰው ረሽኖብናል። የኛው ሰራዊት ውጊያ አውቁ ነው ሊያስጨርሳችሁ ንውጡ ያለኑን ሰዎች ጁንታው የላከው ብር ተከፍሎት ነው ብሎ ክፍለ ጦሩ ፍለፊት ሰራዊቱ በተሰበሰበበት ደም የማያቀጻን የዶሮ ደም የማያቀጻን ፍለፊት ረሽኗቸዋል። የጉጂ ልጆች ናቸው ልጆቹ። እኛው ነን የቀበርናቸው። ፍለፊታችን የረሸናቸው እስከዚህ ድረስ ነበር። ምን በላው አተን ማሽን ላይ የበላን የተዋጋ ነው። ምን በላው ራሱ አጥቶ አገዳ ማሽን ላይ የበላ ጁንታው የሚበላው አጥቷል። ህዝብ እየዘረፈ ነው። ተፍረክርኳል። ህፃን ናቸው። የ10 ዓመት ህፃን የ9 ዓመት ይላል።
የአብይን ወታደር ገብታችሁ እውነተኛ ሚዲያ ካለ ኢሳት ወያኔ ድምጽ እያልክ ስትጎለጉል እስቲ አሁን የአብይን ጉድ አውጣ። በደቡብ ወሎ መተናዘግብ እውነተኛ ሚዲያ ካለ ደቡብ ወሎ ላይ ተራራ ላይ ሬሳ ቁጥር የህፃናት ሬሳ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ምንም አልሆንኩም እስካሁን። ግን በጣም ህፃናት አብሬ የወጣኋቸው ልጆች በስሬ ናቸው ያለቁት እና አብይ እያረገ ያለው ጥሩ አይደለም። አሁንም እንደሰማሁት ባለኝ ነገር ቡልቡላ ላይ አዲስ የመከላከያ 16000 እንዲችል አድርጎ እየተሰራ ነው ተብሏል። አሁንም ምልምል ገብቷል እኛ እንደወጣን። እነዚህም ለቀጣይ የሚሞቱ ናቸው። እባካችሁ ህዝብ እውነታውን መተን አይተናል። ጁንታው እየዘረፈ አይደለም፣ ለኛም ተርፎ እያበላን ያለው። ህፃናትም አይደሉም ከኛ የተሻሉ ናቸው። እነሱን እንደ ዘራፊ ነጣቂ ያረጋል አይደለም። ህዝብ የሚፈናቀለው ራሱ በተኮሰው መድፍ ነው። የአብይ መድፍ የሚተኩሰው ቁምቡላ ቤት ላይ ነው የሚያርፈው። ሰው ቤት ውስጥ እንዴት ይሞኖ ይቀራል? ይወጡ ይፈናቀላል እንጂ በቶክስ ምክንያት ጁንታው አፈናቀለ ይላል አይደለም። መድፍ ይተኮሳል። ያ መድፍ ሰው ቤት ላይ ነው የሚወድቀው። አይተናል። ብዙ ቤቶች ወድመዋል። እዛ ውስጥ የነበሩ ሰዎችም አልቀዋል። ለዚህ ነው ጁንታው አይደለም ያፈናቀለው፣ ጦርነቱ ነው። እባክህ አብይ እባክህ ልቀቆይ፣ ካልቻልክ አታስጨርሰን ወይ ራስ መተህ ተዋጋ። በቃ ራስ መተህ ተዋጋ፣ እኛ አንተን በቃ። ካልሆነ ግን እኛው እንመጣለን ወደ አንተ። እኛ አስታጥቁን በቃ ትጥቃችን አለ። ካልሆነ አላቃችሁም ካልከን ከካድከን እንመጣለን እኛው። አንዴ ገለናል፣ ክደናል፣ ወግተናል። እንደ ካድከን ደግሞ እኛ እንመጣለን አይቀርም። እባካችሁ ህዝቦች እባካችሁ የሚመጣውን የመከላከያ በከተማ ነው የሚያልፈው። አስቅሙት። እያለቀ ነው ያለው። ህፃናት ናቸው። ቤተሰቤ፣ ባለቤቴ፣ ሁላችሁ ምን ያለው ምንም አልሆንኩም። የሁለት ወር ህፃን ነው ትቼ የመጣሁት። ክርስትና ራሱ አላስነሳው ልጄ። እባካችሁ ስለዛ እኔ ምንም አልሆንኩም። እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ ያለሁት። እባካችሁ አስቁሙ። የተቻላችሁ ሙሉ አድርጉ። ምንም ነገር የሚባለው ውሸት ነው። በተግባር መተን አይተነዋል። የህልውና ጉዳይ ነው። ተጨፍጭፈዋል። እነሱም አልቀዋል። እያስጨፈጨፈን ያለው ለስልጣኑ ለወንበሩ ብሎ ነው። እሱ ከቻለ እሱን ውጣና ተዋጋ በሉት። ህዝብ እያለቀ ነው። ቤተሰብ ካላችሁ ሀይቅ ላይ ሄዳችሁ እዩ፣ ቁስለኛ እዩ፣ ድረሱላቸው። ሀይቅ ሂዱ። ቤተሰብ ሀይቅ ነው ልጆች ያሉት አብዛኛው። ሀይቅ ሆስፒታል ሂዱ፣ ደሴ እዛ ታገኛላችሁ። አለበለዚያ ግን ሬሳቸውንም አሞራ ነው የሚበላው። እባካችሁ ህዝብ አስቁሙ ከቻላችሁ። ይሄን ነው ምለው። ቤተሰብ እኔ እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። እናቴ ያው ሁሉ ድርጊት ደርሶብናል እና አሁንም እኛ ምንም አንፈልግም፣ ውጊያም አንፈልግም፣ ምንም አንፈልግም። ወደ ሀገራችን ተመልሰን እናት አባቶቻችን ጋር መደበቅ ነው። እህቴ እያለቀሰች ሸቀል የሚወጣው ከውጭ መጣ። እህቴ እያለቀሰች ታው ወንድሜ ብትለኝ ነው። እዚህ እየተጨቀጨኩ ነው። ለትንሽ ቀን ገለል ብዬ ልምጣ ብዬ ምንድነው እንደዚህ የሁላ በደል የደረሰብኝ። ያው በተለይ ለወንድሜ አዲስ አበባ ለታስባበይ ለናቴ እንድነግርልኝ እናቴ እኔ ድምጽ አልበስ ታስባብ ስለምታጠባ እንድነግርልኝ በተስፋ ጠይቃለሁ። እዚህ ያው እንደ እነሱ እንደነገሩን እንትን አይደለም። ስንመጣ ከዚያ ከተያዝንበት ቦታ ጀምሮ በምግብ በውሃ ሰራዊቱ ሳይቀር ሰራዊቱ የትግራይ ክልል ሰራዊት ኮዳውን እዚህ አንጠልጥሎ ትንሽ ውሃ ብትተርፈው እኛ አሁን ጠጥተናል እያሉ ለኛ እያካፈሉ ነው የመጣ። መንገዱንም ሰላም ነው የመጣ ነው። በመኪና ላይ ተቀበልነው። በመኪና ነው የእግር ጉዞ አላገኘንም። ምንም ነገር የለም። እዚህም ምንም አቅራቦቱ አሪፍ ነው። ያው እግዚአብሔር የተመሰገነ። ሁለተኛ የሻምበል አልጥነት መለሳለህ በማለት ነው እንጂ ውጊያ ገባለሁ እያላሰብኩም ነበር። የወር ስልጠናውን አካሄጄ ልጆችን ላሳድግ ነበር። ያው አሁን ልጆቼ ግን ዝም ብለው ተበትነው ነው ያሉ። እንዴት ነው እላለሁ። ደህና ናቸው እላለሁ። መሬቴንም አከራይቼዋለሁ። ያከራየሁትን መሬት ያው የተከራዩት ሰዎች ከውነው አጭደው ወቅተው ከውነው እንዲይዙልኝ አሳስባለሁ። ልጄም ደግሞ ወንዱ ልጄ ጸዳ ከተማ ላይ ሰው ስላገባው ስላሰማራሁት ሴቷ ልጄ ከሚታቸው ስለሆኑ የልጆችን ደህንነት ፈልጋለሁ። ቢሆንም እሱ ከሌለ በማለት የምሽቴ እናት አባቴ ያው ቤቱን እንዳያፈርሱብኝ ለቀበሌው እንዲስተላለፍ ፈልጋለሁ። የለም ሙቷል ብሎ እንዳያፈርሱት ቤቱ
በቀበሌው ታግዶ ቤቱ እንዲያዝልኝ ልጆችን ይዤ ማሳድግበት ነው።